le semi-échec. Malgré qu'au début de saison, personne ne s'attendait à le résultat. Peut-être que je suis responsable. Entièrement, je suis responsable. Au fond de moi, je voulais faire une équipe, elle joue les premiers rôles. Donc il y avait des obstacles, il y avait des problèmes. اللي منعوا الفريق باش يؤدي نتائج ايجابيه. مي سكو جو كوني او سيبورتر ان شاء الله بالك ثلاث غلطات اللي نستعرف بهم، غلطات بوتيت بار ما امتياز، مي ان شاء الله الغلطات هذوما شغل نعاود ريكتيفيهم في الميركاتو هذوما. نوعد الانصار باش يكونوا استخدامات ان شاء الله اللي باللاعبين اللي راهم رايحين يبدوا اضافه باش يعاونوا الكلوب. Qui concerne les libérés, pour le moment on a libéré que deux joueurs, Shamsuddin Harrad et Zakaria Mansouri, où la liste elle est encore ouverte, il y a d'autres joueurs qui vont quitter le club. Président, vous pensez que la Libye Mobilier c'est une bouée de sauvetage, c'est le mot pour la GSK? Bien sûr, à mon avis, il y a que Mobilier qui peut tout dire le club. Je suis venu l'année passée, j'ai fait bien où je peux aller, mais je pense que Atiyab Mobilis, elle peut aider le club, elle peut aider le club ou le club يولي إن شاء الله في حالة مليحة. سيدي قال قلت باللي انه الموبيليس خلاص الان تقريبا راهي رسميا هي ملكه الاسهم، بقاو بعض الامور الاداريه فقط. في حال شركه موبيليس بعد ما تكون هي الماجوريتير في شباب القبائل وطلبت بقائكم على راس النادي، هل تقرر البقاء ولا كاين الناس يتساءل على مصير النادي من حيث مجلس الاداره والرئيس؟ على راس الفريق نهار يجي رئيس اللي يقدر ولا اون بيرسون اللي تقدر ترأس شبكه القبائل الثانيه هذيك المره ما ترأس الفريق هذايا ربي عالم بنيتي. دونك بقدوم موبيليز انا او فون دو موا اي دونك ماشي رئيس فريق، دونك سيبورتور تاع هذا الفريق هذايا او فون دو موا قلبي من الداخل بغا يتوجه للوضعيه الحاليه تاع الفريق. ماذا بيا نخرج الفريق من الازمه اللي راهو فيها ولا كنا موبيليز قلبي من الداخل بغا يتوجه الوضعيه الحاليه تاع الفريق. من تاريخ اليوم انا اون فان سيزون ما نكونش رئيس لشبكه القبائل، ان شاء الله نسلكوا الفريق، ان شاء الله نرجعوا الفريق للواجهه، وفي نهايه الموسم ان شاء الله نظن بلي الفريق يكون في ايادي امينه وان شاء الله احنا je vais quitter le club en fin de saison بحول الله. Président, le stage en Turquie. Oui. Sera pris en charge par vos soins ou alors par Mobilis? Le stage en Turquie, on ne va pas encore concrétiser à la Coupe de Hal. Il y a deux propositions, un stage en Turquie ou là en Tunisie. On est en train d'étudier, mais il sera pris par Atiyab Mobilis. C'est déjà parlé de Mouloud. En tant que président, aujourd'hui, vous n'êtes plus majoritaire, pour ainsi dire. Il y a ATM Mobilis qui devient majoritaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée en quoi consistent les 80% que vous cédez? Même si sur le plan de vue légal, il est vrai que l'action en nature, elle devient, bon, c'est l'une des meilleures formules. البلاد اللي كساكين هذاك اللي دو لوسومبل هذاك اللي تونسي اللي كتبدا الحمد لله ما كنت ولا يعني يقلب اكسيونير ils ont adopté le bilan. Les actionnaires ont été d'accord pour que le CSA ainsi que 80% des actionnistes. Donc عشتاقين وديروا حركه ما كاش ما توافق دونك on a eu des rencontres avec موبيليس 3 مليونيين اللي تمزوروا نهضر يعني ديجا لو بريمي كونتاكت نهضر سموه لي موبيليس كيبغى شنو بغا يخدم المتابعه ديال
لا جي اس كا ماشي كان دابا خضار دابا غادي نسمو قرار كيمين يبغى تصل يساهم ديجا بروجي pour l'académie, c'est un projet d'investissement. أرواح قال موبيليس مناطق النار مطلق بعيد لأن الدول إن شاء الله هاي يكوي لا ريجون في مكة أما d'autres investissements donc il ne voit pas que uniquement donc les projets sportifs même les projets socio-économiques vraiment vous savez que بغا نخدم يعني لو كان يعني تمشى بمطار وين يخدم دي ورا دي جولي تاعهم يعني دونك ils ont installé des équipements جديدة دونك اطاس بغيني يقلها لي المناطق ديالنا اديه وين سموبيل دونك نروح عند الموبيليزاسيون كلها تبع لا جيسكا ان شاء الله ولا اديه ولا الخير لا ريجون اللي يكون السلام دونك باش نبض الوساقي عن et donc l'Assemblée générale des actionnaires qui قبل la proposition de CSA donc du coup au niveau de الباقي الحفاظ نبدل السياسة كلوب سبورتيف اماتور de la GSK donc l'Assemblée générale انقال كل membres de l'Assemblée donc à l'unanimité ils étaient d'accord pour que le CSA يجي يعني 80 مليار دي باكسيونيست اللي تربح في الموبيل دونك اشتكي ضرب الحمد لله والكل ضرب بنصير عليه وقت يصدر الموبيليس قبل يعني اشتكي ماشي كل حارس سلسله دونك ابني ضرب تنمية ياكل وقال يقبل الشيء هو كان سواء النهضه الصغير ديالنا de la venue du mobilisme à la GSK, c'est le souhait de la majorité, de la grande majorité des supporters de la GSK. Donc je pense que la GSK, Inch'Allah, elle sera entre de bonnes mains. C'est une sécurité, ma كنت ما خاص ليد تقلال ولا investisseurs يزمرون يعني عشان يشتغل. Donc Inch'Allah, il y en a pour participer aux compétitions continentales. إلا les clubs سيجار بزاف ولا قالت سان ديونات ولا قالت سان ديدات إلا قالت سان تربات التلاوين دابا خضار اشتريت الكايتشار جايين يرتي ربع يسلمنا بلادك يعطيك يومنا بلادك les compétitions continentales. Alhamdoulilah, Inch'Allah, il y a des mots qui voient grand, ils veulent investir en Afrique, donc Inch'Allah, il va devenir un géant de l'Afrique de la téléphonie. Avec salam, il y aura un géant de l'Afrique, même GSK, Inch'Allah, il doit Samkalis, ou il y aura Samkalis des frères, Inch'Allah, pourquoi pas, il y a un salam. Et voilà, Inch'Allah, c'est vrai que là, nous sommes sur le plan technique, sur le halal, nous avons والسارة etc. mais إن شاء الله ألاقي منها 100 سنة من بعد لا جيسكا واشتكي ربنا المبلس ديالي بعد بعد سيد مولد واش ردك على شي شريف من المساهم اللي قال انه شكك في شرعيه الجمعيه العامه الاستثنائيه قال لك ما تلقيناش استدعاءات يا ودي شوف برك هذا يشك في كل شيء على كل حال دونك هذا واش نديرو كاع يشك فيه لو بلوز امبورطون ما يشككش في نفسه لازم يتساءل ديجا هو كيفاش دخل اونطونك مساهم للفاز دونك سون انتيغراسيون اونطونك اكسيونير سا بوز ديجا بروبليم ما كانش عندنا الوقت باش نشوفوا هذه القضيه مي يجي الوقت وين اون فا ايتودي الدوسي هذا ونشوفوا الشرعيه تاعو اسكو هو قانوني ديجا يكون عضو في الجمعيه وهذا كل حاجه يعني بوقتها. Justement, je m'adresse à vous deux parce que pour abonder dans le même sens de mon confrère Babarat, Mellel vient de déclarer qu'il a engagé une procédure d'opposition à la venue de vous ne craignez pas ce genre de... Déjà, donc le CSA est actionnement de terme par rapport au terrain, par rapport uniquement au terrain. D'accord. Donc le terrain la valeur ça n'a pas été sous le cas. Donc il y a eu
un expert qui a été désigné par la justice, vraiment donc c'est un expert désigné par la justice qui a valorisé le patrimoine de la GSK. Donc c'est bien le chiffre en cause. D'accord. Donc la requête اللي خلقنا عندنا donc ورثوا صوابها donc وتسالك كلام الاساس وكونترا لو كان بنوسا نحمل تربع في لاجيسكا الحاجه الدار تريكو ساشين الفرصه نغلوب وكذا اللي غادي شحال دونك الحاجه اللي تصور لاجيسكا غلايد وسال السومه دونك اش نقول صدمنا بريزيدون عنده كيسيون سؤالين عاود يعني واحد هشام واحد البيت صافي ديكلاراسيون واش قال الرئيس السابق قال بلي غادي البيلون تاعكم جبتوا غير 300 مليون ولا 300 على حسب واش قال 160 مليون ولا الوغ كو 160 مليون بلاصيو هو يقول لي ما شافش كاع البيرون على 160 مليون. قلنا لنا جبري ليران في 1 سبتمبر كما قلت لكم il y avait un recrutement, il y avait deux stages, il y avait une interdiction de recrutement وكانوا لي كونت بلوكي ودخلوا يدير حساب اجتماعي. والسؤال هذيك قال ثاني القطعه الارضيه السبب في مشاكل كشبه القبائل تقدر ترجعنا شو شوف هذا القطاع تاع القضيه تاع شباب القبائل هي اللي اليوم جابت الخير الشباب في القبائل. القطاع تاع الارض هذه جابت موبيليس وكل المشاريع اللي راح تتبع مع موبيليس ما تنجبش اليوم هو من حقه يعني. عندنا الشجاعة باش ندخلوهم يكونوا مساهمين أو دخل اليوم سيد شدورة معنا كمساهم ومازال يعاون الفريق وكاين ناس اللي عاونوا في الفريق الماضي ما نقدرش ننساوها وشديد القضايا الجميع يعني تنسى الناس اللي دير لها الخير عندها وهذه والحمد لله. Je te après si vous permettez يزيان تصور مادام في النظر اللي قال يعاون لاجياسكا كما سعرفوا شنو اللي رايتي انتيغري كوم اكسيونير لاجياسكا يزيان تصور باش انا كاين الناس عزيز خيال اسكي يعني الكونسيل دادمينستراسيون دو لا اس بي لاجياسكا اونفيزاج دانتيغري عزيز خيال اون طون كاكسيونير. دونك كانت خاطر باش تكون انتيغري ان اكسيونير dans la société, l'article une procédure. La procédure, elle prend du temps. Voilà, sur la fin décembre, donc c'est les bilans, c'est les prévisions budgétaires, etc. Donc pour intégrer tout de suite un actionnaire, ça pose problème parce que ça va se répercuter sur le temps et Mobilis n'a pas le temps, on n'a pas le temps nécessaire pour le moment d'intégrer d'autres actionnaires, mais selon le PDG de Mobilis, que je remercie au passage pour avoir déjà accepté de la GSK, pour avoir accepté un projet de conflit des projets pour la GSK. Donc, regardez, le PDG de Mobilis n'est pas contre pour l'intégration d'actionnaires, des vrais actionnaires capables de mettre la main dans la poche, capables de participer dans les projets d'investissement du club, capables de rembourser, s'il y a lieu de rembourser des dettes parce que Katatora, attention à quoi les glaives sur le mec de la Mobilis, par exemple, mais il y a ça, que chaque actionnaire doit participer au prorata des actions du club. Donc, je te dis, on dit que je m'avais Justement, monsieur Chilou, les nouveaux actionnaires, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Plan financier, plan moral aussi. Bon, je laisse avec toi, monsieur Chilou, là. Oui, je suis
شي كان كدعم. صحيح. Merci Monsieur Haouchi pour cette question. Donc moi, comme vous le savez très bien, donc, je suis toujours, comment dirais-je, un supporter de la JSK. Donc j'aime ce club. Donc à un moment donné, ce club, il a passé des crises financières que vous connaissez tous, au temps de l'ex-direction. Donc je suis rentré avec eux, je les ai aidés, donc je les ai aidés comme je peux, avec les moyens, comment dirais-je. Donc aujourd'hui, je remercie Monsieur le Président Yazid Yalichan qui a tenu toujours à sa parole, qui m'a promis qu'il va me faire intégrer comme actionnaire dans ce club. Ça a été fait, je le remercie. Donc, à propos c'est-à-dire, comme vous dites, maintenant il y aura un plan de charge de Mobilis. Donc Mobilis il va définir que les actionnaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire en ce moment-là. Mais bien sûr, si on est capable d'aider toujours la JSK en fonction de nos moyens, on va aider toujours la JSK. Et on est toujours là. Je pense que je vais répondre à votre question. عشر شلون زوجتك الاكستيراليتي اللي تبع الله جاسكا كل شيء مبروك tout d'abord عطيتك اللي تبع الله جاسكا ولا تبع الله جاسكا فاجلو كدي ولا ويش أختينو تبع الله جاسكا يعني ساعتين دي مومون ديفيسيل هاد ولاد الشينيون تعرف كثير ديال لا جيستيون تعرف تيرمي لا جيستيون تعرف اكسبيريونس داك المرمز داومي تبع الله جاسكا انا داون لا فاز دكتوريه اما يعني ساعتين كلمتين ولا Écoutez, c'est le plan de gestion, mais bien sûr, on peut toujours apporter quelque chose. Il faut qu'on, je l'ai dit à maintes reprises, il faut un organigramme de gestion, chacun à son poste. Mais malheureusement, comme je l'ai dit à maintes reprises, de 2010, il y a la concentration, chaque président concentre toutes les prérogatives à son niveau. Et on ne peut pas trouver de solution. Quand on mandate les gens, chacun a un poste de responsabilité et les mandatés à faire quelque chose, en ce moment-là, on peut avancer. Et je pense très bien que Mobilis, il a de l'expérience, il va donner un organigramme de gestion, il va chercher des compétences, il va élargir, j'en suis certain, le conseil d'administration et régler tous ces problèmes. Parce que le problème, il n'est pas uniquement financier, il y a aussi un problème de gestion. C'est la gestion qui est très importante dans l'entreprise. Quand il y a une bonne gestion, tout va marcher. سي يزيد ريشان نتكلموا شويه بلغه المناصره باش يفهمنا شويه. اليوم شبيبه القبائل تمر بازمه النتائج. ما هي الحلول الاستعجاليه لكم انتم، خاصه انه شفنا بديتوا تصفوا التعداد، هل في استقدامات حتى يطمن شويه المناصر؟ كما تفضلت انا من قبل وقلت بلي شبيبه القبائل نقولها ونعاودها بلي ما يشرحها في الجماعه هذه القبائل في الشبيبه. انا شغل ارتكبت بالك اخطاء، لكن دوك فقط الاخطاء اللي ارتكبتهم ان الفريق ما يكونش بلاعبين تاع اسماوات. الفريق لازم يكون عندك مجموعه. احنا بالك فقدنا المجموعه في بدايه الموسم. واش نقدر نقول لكم، انا درت اللي عليا، باذن الله في مرحله هذا الميركاتو هذايا رايحين نديروا استخدامات ماشي مدروسه مليح. دونك راح نقدموا لاعبين اللي باذن الله راح يمدونا الاضافه، وان شاء الله نعقبوا بمرحله العوده، نساو الثمار هذا اللي عقبناه، وان شاء الله يولوا لي سيبورتور فرحانين، وان شاء الله ولماذا بقات دي الشامبيونز ليغا جوي اللي نقدروا نديروها اوبجيكتيف ونروحوا فيها للابعد. وكاينه ثاني اون كوب دالجيري اللي راح نديروها ثاني اوبجيكتيف، ولماذا نفوز على الاقل لا اقل من هذا الالقاب هذوما. بريزيدون شحال اللي جواري زمان اللي كيفاش جاسكا بون سي الميركاتو عندك 6 لاعبين، عندك 3 جوار ريكروتي، ميزيو حمد بليسيور نتاع نزله avec le rapport نتاع الطبيب حتى لا fin de saison. Donc on a formulé une demande de dérogation auprès de la fédération pour nous accorder une 4e licence. Et Inch'Allah, vu que la JSK elle va honorer
لي كولور ناسيونال وتلعب بين شامبيونز ليغ نظن باللي لا فيدراسيون elle s'oppose pas la quatrième licence. Président Yarichen, deux mots pour rassurer les supporters. La situation, malheureusement, elle est en danger. Il faut le Oui, dire. malheureusement. La main dans la main et on essaiera, Inch'Allah, d'oublier le passage. Président, vous semblez un peu, dans vos propos, vous semblez comme si c'est quelqu'un qui a été un peu trahi, parce qu'on sent un peu dans votre vous êtes un peu dépité. Pas trahi, mais peut-être que j'ai été trahi par certains joueurs que j'ai fait confiance. J'ai été trahi par certains joueurs qui n'ont pas été à la hauteur de Ils n'ont rien donné. Ils n'ont pas été à la hauteur, malheureusement. Mais Inch'Allah, les fautes بإذن et je vais les rectifier, Inch'Allah. À propos de Challenge, juste je termine. À propos de Challenge, pour reprendre un peu mon cousin Mahmoud, aujourd'hui, il y a l'urgence, c'est de sauver l'équipe. Parce que l'équipe a besoin au moins, selon les petits calculs comme ça, au moins d'une vingtaine, 25, 26 points pour sauver. Mais est-ce que vous ne craignez pas un peu l'effet saturation fatigue lorsque vous allez avoir 6 matchs de coupe, si l'équipe va aller uniquement en poule, vous allez avoir 6 matchs de poule, plus la Coupe d'Algérie. Plus vous avez déjà un match en retard que vous devez dire. Est-ce que vous ne craignez pas un peu cette saturation, cette surcharge qui pourrait un peu contrarier un des objectifs? Le staff technique, il est au courant de tout ça, il a son programme, il a le calendrier. Inch'Allah, on va faire le maximum. بريزيدون كثير من انصار فريق شبيبه القبائل استغربوا من ان فريق شبيبه القبائل بدا يحقق نتائج ايجابيه وهي 6 بوان كونسيكوتيف مع لو كوتش رابح بن صافي. كاين انصار يقولوا بلي اداره فريق شبيبه القبائل تسرعت وجابت مدرب جديد قلب التشكيله وبدينا نسجلوا سلسله نتائج سريعه. تقدروا تقولوا لنا باش نجاوبك هذه الاجابه هذه لو كوتش اللي جبناه افون هاد لي دو ماتش. دونك عمراني كنا على علم باللي بعد هذيك المقابله صار راح يستغل. دونك وما يولي كونتاكت مع ميلود حمدي افون ما يتلعبوا هاد لي دو ماتش. لي دو ماتش هادو ما يتلعبوا كان فيهم اداء مليح وكان الشبيبه فاز بهاد المقابلتين. من بعد جا المدرب وما كانت عندي ديسكسيون مع رابح بن صافي اللي مام هو شخصيا طلب مني باش نجيب مدرب للشبيبه القادريه. رئيس قلت على واسمه على الاستخدامات راح تكون يعني استخدامات لاعبين دروس. احنا نلقاو في السوق تحويلات اشتيابي لاعبين صح يعني اللاعبين الملاح ماشي يلقوهم الفرق ديالهم. راح نجيبوا يعني اللاعبين صح كاينين في السوق. احنا ما راناش راح نجيبوا لا كونتيتي، احنا راح نجيبوا 3 لاعبين ولا عطاونا اون كاتريام ليسونس راح نجيبوا ان كاتريام جوار. لي بوست اللي راح نجيبوهم هو مدافع في اللاكس ونجيبوا ان ريكوبيراتور ونجيبوا ان افونسون. في حال ما ولا زادوا عطاونا لا كاتريام ليسونس نجيبوا زوج مهاجمين. دونك راني في اتصالات مع لاعبين وان شاء الله اللاعبين هذوما اللي راهم يجيو اللي راهم جايين ان شاء الله من بعد تشوفوهم. ونظن انا جو سوي كونفيون
باللي راهم رايحين يقدموا الاضافه ولا هو ريسبونسابل على اللاعبين. هذه الخطا اللي ارتكبتها ما نزيدش نديرها. انا هو اللي ديسيدي مع لو كوتش بيان سور، وان شاء الله تكون الاستخدامات هذه ان شاء الله راح تخرج الفريق من الازمه ديالو. Président, la dernière question, si vous permettez, que de blessés cette année, que de blessés, je suis sûr que ça a été votre préoccupation majeure. Est-ce que vous avez fait un travail d'investigation pour comprendre cette hécatombe, il faut l'appeler comme ça, jamais sera au niveau de la JSK? Qui est préparation mal réussie, mal dosée? Est-ce que vous avez fait, vous, en tant que premier responsable du club, une analyse, une petite enquête? On a fait une analyse à la Kouliha, mais malheureusement, d'après le staff médical, la préparation de l'intersaison qui n'était pas vraiment à la hauteur. هذا هو الشيء اللي ادى لكثره الجوار تبدا صارت.